Yo ni Joshua TV nguha ikaze nanone wamaze gukanda kuri subscribe reka tunyarukire hariya mu Nzove aho ekipe ya Rayon Sport ya mbere na Rayon Sport ni ya kabiri kabisa, ikipe igizwe n'umunyezamu Disa Kuyate na Chimimana Emmanuel Kabange, Chimimana Fabrice, Rushema Chris na Musore Prince, hagati harimo Tambwe Gloire, Ishimwe Fistona, Mohamed Sheri, abasatirizi barimo Biramahire Abedi na Shadra Kebingi Bero. Ikipe ya kabiri igizwe na benshi mu bari mwigeragezwa nga Tony Kutoga, Ryan Hamwis ndetse n'abandi benshi kabisa. Myugariro wa ekipe ya APR FC Nzotanga wakiniraga ikipe ya APR FC yekeje muri ekipe ya Police FC aho yasinya amasezerano y'imyaka 2. Bini ibikira kipe ya APR FC maze kuba yarekura abakinyi bagera ku 8. Wa mbere yarinde Mohamed yari bamwita Ruanga umunyezamu, baragenda bamanura uwitwa Diodoni Baka, abo bose ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo umusatirizi wabo kabisa wari Miyari Beteri umwaka washize. Ino ekipe kandi ya Rayon Sport yamaze kuba yibikaho abakinyi barenze 2 nubwo bari bavuzwe ko bari mwigeragezwa. Uyu Nshimimana Diodoni Nzotanga nawe aho muri ekipe ya Police FC atagiyemo yenyine asanze mu witwa Alebaka kabisa, ntabwo agiye yenyine kabisa. Andi makuru nuko ekipe ya Rayon Sport ngo abafana bo babaye benshi bakubise buzuye ndetse n'abandi bagahera hanze inyuma y'igipangu kubera abafana ababaye benshi cyane. Uyu munsi bari kwishyuza amafaranga atari make kandi atari na menshi, byari 2,000 ndetse na 3 na 5 ukwinjira gusa kugira ngo wirebere iyi kipe ya Rayon Sport kabisa. Bivuga yuko umwataka wabo ukomeye cyane guturuka hariya muri Congo Brazzaville nawe yaje agatangaza akagira ibyo atangariza igihe muri rusange. Uno musore yaje kugenda atangaza avuga ko ngo afite impano yo kureba mwizamu cyane, aza gukomoza ndetse no witwa kabisa simuvuze izina, n'umukongomani nibuzi ekipe ya Rayon Sport kabisa, wavuga yuko ngo naba Ojera yajyaga adiringa nabo kabisa, ngo baziranye cyane ngo kuba baravuganye cyane. Uno musore yagiye avuga ko ashaka kuzatsinda ibitego hagati ya 20 ndetse hagati ya 26. Ese ino ekipe ya Rayon Sport kandi muri amasaha ibyo bamaze kuba bakina umukino wabo wa gishuti, bamwitsa kocha n'umwitende uko bishaka kose, dore ko yakoze ibigwi byinshi cyane. Ikipe ya Amakur Victor Sport yigumishiye mu cyiciro cya mbere aho byari bikaze cyane, amakipe yose y'i Kigali yaje kuyatsinda anayarusha mu mikino 2-2 yaje kuba yatsinda Rayon Sport atsinda na APR kabisa. Ariko uno mukoca nawe ari kugenda abwira abakinyi bati abakinyi banje abo nshaka naba ngaba, ati si byoroshe reka tunyarukira hitwa Ishorongi, bari mu byishimo bidasanzwe kabisa, aho abana bari gufata inkoko bakayirisha ifi. Ku mbuga nkoranyambaga aho biri kugenda bica bigacika ngo ikipe ya APR yasinyishije umusore wahoze ari umukarani mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Y'amakuru abantu bagenda bandika koko amakuru agenda acicikana bagenda basebya kabisa, bagenda bamwita Rutanga Eric kabisa, nawe amaze kuba yagera muri ekipe ya Rayon Sport. Bamwita BIZUMUREMYI RADJAB guturuka Igisenyi, yatewoje Etenseri, atoza arazamuka Kigali, atoza AS do Kigali y'abakobwa, atoza Scandinavia, bamwita ubungubu rero akabagiye muri Rutsiro, bamwita Haruna Niyonzima, avuga ati nta muntu wanzanye mu mukino cyangwa muri football, ariko
ninajya kureka nta n'uwo nzagisha inama. Ese ibi bishatse kuvuga ko kuba ekipe ya AS Kigali bayihagaritse ko yari kapiteni wa AS Kigali mu mwaka ushize ekipe ya PRF ya Rayon Sport bagitangira shampiyona baraje bamuzanye mu ntebe y'ubwami. Ese ibi bintu ni ibiki? Reka ishorongeho biracyari gucika bigaca bamwita Togi William, bamwita Watarajiburire, bamwita Memeda, wo bamwita Ruboneka Jaboz, Sekiganda bamwita Seidu Dauda, niyo nzima, niyo mugabo, niyigena, Azle Yuswane, Ombolenga Fitina bugarijwe ndetse bari mu izamu ry'uwitwa Ishimwe Pierre Mario. Ese ibi bintu murabibona gute? Ako ikipe ya APR mbona iba yazanyemo kane kabiri, ni ibintu biri kugenda bicicikana ku mbuga ngoranyambaga. We kanda subscribe twikumanire tujyane mu rugendo rwa siporo, dore ko turi gutegura ibintu byinshi byiza cyane, amafilime agiye atandukanye, kugira ngo uze hano nta kindi usabwa wowe kandi subscribe maze ukore share, like and comment. It's Joshua TV Rwanda, bivuga uko ubishaka, ni Joshua TV Rwanda. Mane guha umugisha abantu natwe muri byose tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, kandi mwirinde imbeho dore ko yateye